kan dan bui na min phal sakangin executive committee meeting chin atangin in thanna kan nei le a kan general secretary kha kan thak ta thar he kan thang chuaka zodin sanga tangwal zodin sanga ni ya ban lo phar hin rim se kan general secretary ni sang tin an kawa an lo shadon ya chuan chin a pia che ron thleng che kha pu ruat puya ani ya kan assistant general secretary ni kha ban lo phal ve rim se an titlang lo long e chuan helai ka bulami hi kan treasurer pupantea laram pan moya ania ban lo phar ve le se a pia le mi hi pulal mangai zuala ania te tingan kau bok ani voina hun thatak mai min pe a hezat mein ron kal khom hi MSU mingin lom thu ka soya chibe ka buk ngal chu ni se te khan press statement lampang hi kan chiar hal mai ange hun rei tak atang khan college sa thok turin part time assistant professor lak zinga unqualified chung chu net le mo PhD nei lo an soina ni college zirtir tu tura lak a hian an tel ta zewa chung unqualified te chu sarkar lampon thathiamin net mo PhD an nei theina turin ban mai lovin chan san pe fo thina ni tin covid shilen hun lai khan mumal takin mun khata interview la kan ni theilawa chuwang chuanin college ate an college thawanga khanin higher technical department telpuina in college zirtir tu casualty charla kan nia chung hun lai an la ka chona voi khanan mi zan la phota anua mi somli le paruk kha la kan ni le a hengzinga hian casual teacher teaching faculty kan ti bik an lak zinga hian eligibility phalo chung eligibility phalo kan ti chu net mo PhD kha kan soina zelani phalo nei lo kha an om nuala ma se an tho chung hian khang casual teacher an lak khawa khanin net mo PhD lo nei ta te poka hengzinga po hian an om ve bok ani an om chunzom ve boka February ni somni le paria changni le somni panga khan hen casual teacher thokmek te hi mumal le qualified te nge ina an tho theinan sarkar lam hian poisen takin an chhor chhun zom to lo ani hei hi an hria thiam dan tur chuan an hlokha an vain mi zale somli pathum ta han kan lo ziak lang lawa mi zale somli pathum an nia kha an hlokha an pek chhun zom to lo an pek chhun zom to lo wang khanin an bang ang chu ni meya heng an ban thleng hian casual teacher hi unqualified bi khau hi mi somthum le pahni lai an om heng ani ti chuan kumin February ni somni le sangni le somni panga atang khan casual teacher hi interview manga lang le ngal ni in heta hi chuan qualified te chau in an deal theita a tling le tlak nge an thok theita hi MSU chuan sarkar malak na lom thu a soi tak be me wani casual teacher chungchanga sarkar malak na kan lom viau la in kumin February ni somni pakhat sangni le somni panga a Mizoram Sarkar Higher Technical Department lekha number A12033/8/2017 Higher Technical part-time in Director Higher Technical nena approval ape kangin khalai lekha kan ron puat taka hnunga kan ron thil tel khania nena approval ape kangin part-time assistant professor mi somni le pakwa Zmai University Grant Commission UGC in aphu tanga college zirtir tu tur 10 PhD degree mo net nei lo unqualified teacher khatang atan chu
casual teacher te la ka hoi sen taka wal hoi sen tak le wal khai taka pa la ang hian part time college teacher te la ka po hian du subject le la wal khai taka rual khai tak le fer taka thutuk na siam turin me siu chon sarkar kan nge na ni kan sarkar hian in heng qualified lo te tho chun zom theina tura ni somni le pakhat February sang ni somni panga a approval a pek chua to po hi sut le ngei turin kan tua malak na om lo ani chuan thuizo ka kepel le malazel turin me siu chu kanin pe reng ani ti kha kan press statement voinia kan lo pon chua theite chu nia khalaya khan han siat thiam loi mo han siat fia lo do te po kan nei chuanin na zo na hun kha hong hal mai la tin casualty charan ban te kha he hi avai in ai nia casualty charan ban te vek kha qualify le an qualify zong te khai kalar hen kan ron pe sang veka indu chon na kena press lawa khonin hoya khonin pdf pon kan lo pe don chu nia hei hi